ام لسر داوی نوچین و پیشهاتین درباره پروسه آشتیه پیواژویا چارەسەریە لە تورکیا و باکوورê کوردستانی ڕاوەستنەوە کە دەستپێکا نۆڕۆژێ دەژی من ئاماژە پێکردی بە تایبەتی و سەرۆکۆماری تورکیا ڕەژەب تایب ئەردۆغان دەجڤینا ناتۆی دەکو بەشدار بوو لەوێ دەرێت بەرسڤا پرسەکە هەفکارێ من زنارشینۆ دەگوتبوو و ئەو دەلگەل دەم پارتیە بجڤن ئیجامێ بزانبن کە داوی پێشات دەوێ دەربارەی دەچیە دێ چاوەڕێکردن و هەنێک بریار و پێنگاو دناوا پەرلەمانتۆیە دەوێ هەفتیە بێنە ئاوێتن ئەزوان مژاران لەگەل میێوانێکی خۆ گوت و بێژ دەکەم ڕێز مەحمەد کاماچک و پەرلەمانتارێ دەم پارتیەیە یێ ئامەدێ لێ ژوانێ میێوانێمەیە بکارێکی سیاسی هەرلەوانەیە کاک محەممەد ڕۆژ باش سپاس و میێوانێ ڕووداوی ڕۆژ باش gelekî spas. Dixwazim ji wê dest pê bikim diyar bûye kengî civîna Dem Partiyê li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan e? Na. Yani wekî anî ziman hevdîtinekî nû wê birêz Erdogan re werekirin û ev daxwaz jî bi rastî hatiye rojevê. Lêbelê diyar nîne kanên kîjan rojevê li ku derê hevdîtin were pêkanîn ev ya ne diyar e jî. Nêzik e? Nava vê hefteyê de hevdîtin wê pêk vere. Aha, yani nava vê hefteyê de wê civîna Dem Partiyê li gel Serokkomarê Tirkiye be. Belê. Baş e. Di civînê de hûnê daxwaza çi bikin? Yani bi rastî hûn jî dişopînin dibînin em bêjin pêvajoya çareseriyê li Bakurê Kurdistanê bi mehanê em bêjin wekî di rojevê daye her wiha bala hemû aliyan jî ser vê proseya hanê hem em bêjin siyaseta navxweyî hem civak ji dervê ez bêjin welat jî herkes bi vê pêvajan wî kîjan alî de bimeşe wê çawa bi rêkeftin bibe bi vê qasî herkes li bendê ye pêvajo pêş ve biçe. Heta niha pêngavên hatine avêtin bi rastî yekalî pêngavanê hatiye avêtin ev pêngavên yekalî ve jî bi rastî kelecaniyekî di nav civakê de jî ava dike û her wiha baweriyek nav siyasetê de jî boî ku proseya piştgirêka Kurd li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê were çareserkirin. Em bêjin birêz Erdogan Serokkomarê Tirkiyê ye serokê desthilata Tirkiyê heman demê de gotûbêj wê ser proseya çareseriyê ji ber şûn de wê çawa pêş ve biçe û em bêjin nexşeriyekê ku were amadekirin ji bo vê qasî ev hevdîtin bi taybetî wê were kirin û hevcedariyê jî ku em bêjin aktorên ku vê pêvajoyê bi aliyê hukukî û siyasî pêş vedibin yan jî xebatên wê dikin car bi car hevdîtin pêk bînin û pêşniyarê xwe bi hev re parve bikin û li ser vê meseleyê hanê jî proseyê pêş ve bibin. Sedema hevdîtinê wê yekem em mijara hanê ye wê vê daxwaziyeke we ya taybet divê demê de ji Serokkomarê Tirkiye çi ye? Hûnê daxwaza çi jê bikin? Yani daxwaz em bêjin zû date hatiye rojevê wekî ez bêjim demekî baxçerî jî anî ziman bi salan em jî dibêjin yani zemîna çareseriya piştgirêka Kurd li Tirkiye Bakurê Kurdistanê zemîna wê parlamentoya Tirkiyeyê yani zemîna hukukî û siyasî wê derê amada dibe ava dibe. Wekî we jî em bêjin dît peyama birêz Canan ya 27 Nîsanê xala herî davîn ew bû ku ez bêjim şert û mercên vê proseyê pêşveçûyîna vê proseya hanê zemînekî hukukî û siyasî ava bibe. Boî ku zemîna hukukî û siyasî ava bibe wê komîsyonekî li meclisê were li darxistin were ava kirin û li ser vê komîsyonê jî wê em bêjin raya giştî jî dizane nava hefteyan da çend hevdîtin hatin kirin danûstandin hatin kirin bi taybetî bi serokê parlamentoya Tirkiyê re herî davê du roj beriya niha hevdîtin hanê bi aliyê Şam da İmraliyê ve hate kirin û diyar bû ku her partiyên siyasî wê nava vê komîsyona ciyê xwe bigire û her wiha her partiyên siyasî wê nêrînê xwe bi nivîskî bi serokê parlamentoya Tirkiye re bidin. Wekî Dem Partî eşkere kir em bêjin roja duşemê Dem Partî wê pêşniyarê xwe bi nivîskî bi serokê parlamentoyê re. Di nava pêşniyarê we de çi heye kak Kamaç? Yani pêşniyarê wekî em bêjin xal bi xal em nikarin bêjin ev xala hanê heye xala yani pêşniyara me yan jî daxwaza me ya herî sereke ew e Serokkomarê Tirkiyê jî
داخل ظاهر سرکه او کمیسیون وره آوا کردن پیشیا که بجم پارلمنت وره گرتن اف کمیسیون هانی آوا ببه و اف کمیسیون هانی پارلمنت وره گرتن جی وکی ونزانه که به تعطیلی ده کاروباری خود بله کاروباری خود بیگ بینه نوا ام بیجن وان به هاوینه هانی ده کاروباری خود بیگ بینه پروسه چاره سری ام بیجن بکه نوا جواکی ده کاروباری نوا جواکی نوا سازی سیویل عالی جداهی هم ده کمیسیون هانی کاری خود بیگ بینه ده خود هری ترکه اف کمیسیون آوا ببه پیش اف کمیسیون آوا بود پارلمنتوی ده اموسا باورن یعنی جواکی لبنده وكيل حاجم من قوت اف بروسه انا حتى انا بينغافي يقالي هاتي عاويتن بيج شويه حتى بدا مهاتيه جواكي بنده يعني بدستات تركيا جي بارلمانتو تركيا جي بينغافي كسلفي بروسه هاني بابيجه بينغافي هري شيء بر هري بيجم كو كارو خباتي خبيك بينات كوميسيون كل بارلمانتو اذا افاب دا خدمه هم اشتراك كمان تركيا هم اشتراك بارلمانتو هم بارتي سياسيه دي هري سرکه او کمیسیون ورا آوا کردن او کمیسیون دست بکاری خوب که باشه هونه دا خواست بکن که بطلانه یا پرلمانتوی دست بینه که دا پازده تیرمه هیده بیدریش کرن پرلمانتو وکری بمینه؟ یعنی هم بسا باور هفجداری یک بوی رنگ نامینه یعنی وقتی که کمیسیون آوا به هفجداری یک بی نامینه بوی چی از بجیم گره کمیسیون دمه که کارو خبات خوبی کن اگر کمیسیون آوا به دمه که کارو خبات خوبی کن هر وقت راپور خبرن به پارلمانتوی وان ام بجیم بریار خو بری خستم بکن بوی قاسی دمه که کمیسیون لازمه هموسا باورن بوی که از بجیم بردوامی خباتا پارلمانتوی هوجداری نه بله اگر هوجداریه که به ان بيجن قد بلا بارلمانتو بطانه که بطانه ده بيجن بطانه کاروباری خود بردوام بکه بوی که ام مسئله هانی ام پروسه هانی همه کاروباری ما این که سیاست ده و هر وها ناو جواکی ده جی مهمتره اگر هوجداری هبه می داخل خواهی بینن روزه و بینن زمان لبنی ام دبیجن اگر کمیسیون آوا ببه هوجداریه که از بجم داخل که بوی رنگی نامینه تا آستانگی و ریگری لپیشی آوا کرنا و کمیسیونه هیا بریگرتنا پرلمانتوی هون تا آستانگیان دبینن؟ نه یعنی حیان هاتو آستانگی تنه براستی یعنی ام بجم پارتیین سیاسی کومیوان پارلمانتوی ده هنه یعنی وی هونج دبینن یک پارتی جدا بوی کمیسیونه و یعنی بوی پروسه چاره سریه براستی سکنه که من نینه همو ارینی لیدنیرن و پروسه هن ارینی لیدنیرن و که هم بیشن سروکی پارلمنت و پارتیین سیاسی را جی هفدیتن کرن و داخوازی خواهی بنویسکی جوان خواستن داکو از بیشن کمیسیون که وی رنگی وره سر راست کرن حتی انها تو هم بیشن بسکره که ویسا که از بیشن لدجایتی هم پروسه و هم جو کمیسیون دناوا پارلمنت و ایده بسا بهز نینه همون باورن هر پارتی نوا هفته دوی لیزی بوینه خواهش سر کمیسیون سروک پارلمنت و پار بکنو همون باورن نابرا حیا 15 تیرمه اف کمیسیون جی وی آوا کردن و دست به کاروباری خود بکن لگوری پیشنیازن کروجا دوشمه هونه پیشکش بکن بو آوا کرنا کمیسیون هندا خوازکم به چه شوازی کمیسیون به آوا کرن جه چند کسان جه چند اندامان پیک به همو پارتی تیده جه بگرن بله وقتی که از بجم بخشدی داخل آوا کردن که کمیسیون بانگوازی آوی کرد به 100 کسان گو گره هم کمیسیون پیک بده بله هم ببیجین یعنی کمیسیون که به 100 کسان یعنی نابه کمیسیون به 100 کس زیده اش بوی کمیسیونه که وکی پیشنیار هم کارم بیجین یعنی به 40 کسی به 5 کسی کمیسیون آوا به اف کمیسیون هنج بوی که کارو خباتی خود به لزگینی پیک بینه ام هجمارا هنه قیماوی هی یعنی تیراوی دیگه لیبلی ام بیجن پارتیین سیاسی چوان دم داجی بگیرن یعنی براستی وکی پیشنیار ام بیجن نکو نل گوری ام بیجن هجمارا ده پارلمنتوی ده گروبین پارلمنتو ده جی بگیرن برای هر کس وکی هب به پارتیین گروبی وان هنه هر کس وکی هب نواوی ده جی خواه بگیره و هادی همین جی
partiyên bêjin ku grup bêwan tune ne lê parlamentoyê de hene ew jî bila wekî kesayet em bêjin nûnerê xwe nîşan bidin nava komîsyonê de cî bigirin. Ji derveyê wê jî boî vê komîsyonê ne tenê partiyên em bêjin di parlamentoyê de yan grup bêwan yan jî em bêjin temsîla wan heyî. Ji derveyê wê jî bi sedan partî hene li Tirkiyeyê em bêjin vê proseyê de ne ku nava komîsyonê de digere êku parlamentoyê de jî nînin ew jî bikevin nava vê karûxebatên hanê. Bi vê rengî rastî em yani pêşniyarên me ji bo avakirina komîsyonê heye lê belê em van gotinê xwe jî ser tu kesî ferz nakin yani eger nêrînekî cuda yani nêrînekî hevpar bi partiyên din re ji cudatiyekê hebe em ê jî gor vê nêrîna hanê jî pêşniyarê xwe wan jî sekna xwe biguherînin. Ama daxwaza me ya sereke her muhîm ew e ku ev komisyon ava bibe. Komisyon ava bû yekem karê ku hûn dixwazin kar li ser bêkirin çi ye? Rastî yani du aliyan da komisyon ve karûbarê xwe pêk bine. Yek aliyê ji bo ku ez bêjim zemîna vê parlamentoyê yek de aliyê hukukî de gerek karûbarê xwe pêk bîne. Yani wê çawa karûbar pêk bîne ji bo pêşvebirina proseya çareseriyê pêngavên li ser hukukê bên avêtin çi evyabê tespît kirin her wiha karûxebatekê di zemîna parlamentoyê de ser vê xalê hanê pêkirin. A duyemîn jî biborin. A duyemîn jî xala siyasî ev komisyon di aliyekê din de jî hemû partiyên siyasî wekî komisyona parlamentoyê ne ser navê tu partî û rêxistinên cuda li ser navê parlamentoyê li gel partiyên siyasî li gel saziyên sivîl li gel cudahiyên civakê li ser navê parlamentoyê aliyê siyasî de jî ku em bêjin proseya çareseriyê bi nav gel da bê hejirandin van karûxebatê xwe pêk bînin. Van her du beşên henê van her du xalên henê de em bêjin komisyon karûbarê komisyonê muhîm in hem aliyê hukukî de hem de aliyê siyasî de. باشە کاک محەممەد داوی دەتخوازم vê pirsێشتە بکەم بەلکی بێگومان تەژی دیتبوو ئەو داخوایانیان کودۆ لە ڕووداوێژی بەڵاوبوون سەرۆکێ دەستگەها تەمەل سەماویش ڕووداوێرە گوتیە ئەنقەرە ئامادەکاریە دکەش بۆ جڤینە ئۆجەلان لەگەل سەرۆک بەرزانی و مەزلوم عەبدی لە ئەنقەرە کۆی هەفتوو ببینن و ئاگاهی هەیە دوێ دەربارەیدا چاوە و کەنگی و چ کار بۆ vê civînê hatiyekirin؟ Rastî yani daxwaza birêz canan heye ku em bêjin wekî bi birêz Mesûd Barzanî û em bêjin Mazlûm Ebdî re daxwaza wê ya hevdîtinê pêk hebû. Belê li ser vê meseleya henê pêngavekî wisa şêmber yan jî gotinekî em bêjin belê bi agahî ve vî rengî pêk vere bel filan derê hevdîtin pêk bînin filan demê de wê hevdîtin pêk bînin wisa pêngavekî şêmber nîne lê em jî daxwaza me jî ew e ku em bêjin ev hevdîtinê vî rengî û pêk verin ku em bêjin ev proseya henê jî pêş ve biçin û her wiha pêşengên Kurdan serok û pêşengên Kurdan jî bi hev re danûstandinan bikin evên nav civaka Kurdan hemûyan de jî çar parçeyê Kurdistanê û diasporaya Kurdan jî Kurdistanê de jî bi rastî wê kelecaniyekî ava bike lê ne diyar ew kî derê û kî jan demî wê hevdîtin pêk vere. gelekî spas bû te ji wanê birêz Mehmet Kamaç parlamenterê Dem Partiyê Amedê tu mêvanê me bûyî spasiya te dikim. Gelek sağ bin dem baş. Xêr hatî dem baş.